Hello, MS Computer Institute atangania voina chuan headers le footers alo serang. Headers le footers te hi hemi margin chunglampang thuom theilo na china kanwa double click hian alut ta ni. Chuan hela hian close headers hi a close na tur khani le mai ta. Ani lo chuan alut dan pa nga ya chuan insert te pa hang kalanga. Chuan headers ti khala omanga. Chuan footers ti khala om le bonga. Ai nang deuh ranga headers chu top of page kan page a chung lampang a om tur khania footer chu hnuai lampang a omanga ti chuan headers le footers te hi lekhabu te mo kan siam ta ni ti chuan lekhabu a chuan a title a chung bera thulo oma kha phek tina khan om thin ta kha phek tina khan amal malawa da ngai lowa phek khata header sakan da kha phek tin automatic in ran om zel don ta ti chuan helaya po hen insert dan hi Dichina mi ang dukan double click mo header sa kaluta edit header sa kaluta nga tahianin helaya header ti hemi chungzong a kan da piang kha phek tin alo mang chuan kan share tur poi mo dewa chu page number kan da don ani chuan page number hi a san thawa phek tin a 1 2 3 ju pek ngai lo header sa page number kan da hianin phek tin a 1 2 3 automatic na kal dona ta tak khan page number i da don chuan a hma sabera da ngai ani lo chuan thil dang i da kha page number i da vela khana bo selang page number hen kalu tanga tuna chuan headers kan khoya top of page ania chuan helai hianin left center le right a khana da theya left ang da nga la hen tu chuan page ti te pokha chut le theya thu kha ti khan mo chuan abba kha chu helai a cheina tura kha chu thu kan chu don ani pon tian thu kha chut ms computer Institute. Chuan helai hianin kan share tang tur chu home te mi te ala man the veka insert mi te ala man the veka ni thalak po da lu theya thalak kan da lu tanga kan logo hi ka da lu chuanin choice dong khan text wrapping ngai kan ti kha text wrapping hen in front of text ka da tai na share han tiang kan danga chuan helai font te po hi ka ti dang nam chuan home atang khan times ka manga ka ti lian le hlek anga ti khan mo tang ka so chuan ami a page pa ngai hang ka double click le top anga ani lo pon helai hen close header sa hen ka lu the boka ti khan page kan add chinang insert a blank page hey automatic in tikhan rong kal chen page number hi on automatic bokanga true ania insert a chuan 3 khati zong khani se footers lampang po aman da nei nang veka ka ti zong kha bero se